će se raditi 3 puta 5 minuta, ali predlažem da sve to odložimo i odgledamo ovu sjajnu najavu. Kao ptice let, slobodan, tvoj se celi svet okrenuo za jedan dan. Sada dobro znaš, bio si mlad, tvoj se kratak let pretvorio u pad. Sad ti treba bolje, treba snage volje, da se opet sebi vratiš, ponovo da shvatiš da možeš biti ja. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju, svome Bogu veruju, svima prkose. Najjači ostaju, nikada se ne daju, najjači samo veruju u zakon pobede. Alihon Umarov, Enver Salahadinov, još jednom Enver Salahadinov, Magomed Gači Gaparov, Magomed Ankalaev, Oleg Zinover, Eldar Ataev, Eldar Atajev dolazi iz Dagestana, radi za Sirvan, 22 godine ima, borac srednje kategorije.
večerašnji protivnik Aleksandra Ilića. Ivan Kazačenko, 21 godina. Solidno iskustvo, 8 profesionalnih duela. Rizvan Kunijev, protivnik Darka Stošića u teškoj kategoriji. Radi za Gorec klub. ...22 godine ima Dagestanac. Aleksej Ganenko radit će u uvodnom meču za glavni meč ove revije i to protiv našeg Milana Žerjala, 26-godišnji Moskovljanin, radi za Rod klub, 9 profesionalnih okršaja. Nikolaj Aleksahin, večerašnji protivnik Bojana Velija Veličkovića, radi za čuveni klub Aleksandar Nevski i u ovom sastavu Rusije večeras na Tesla FC4 borac sa najvećim iskustvom, 17 mečeva. Pored mene večeras kao stručni konsultant Dragan Novičić. Dragan, evo prave prilike da sada predstavite i srpske borce. Upravo tako, prvi borac je Stevan Karnjić, momak iz Kragujevca, inače student medicine, 25 godina ima. Nikola Janjić je naš sledeći borac, izuzetno mlad momak, 19 godina, dolazi iz Kule, konstruktor Fight Team Srbija. Sledeći naš borac je Stefan Bukumirić, 23 godine, iz MMA akademije, inače momak iz Pančeva, koji će se boriti ovaj put sa Magomed Gadži Gaparovi. Strahinja Denić je naš sledeći borac, 23 godine, Unity Fight Team iz Vrbasa. Kategorija lako teška do 93 kg, inače njegov protivnik je Magomed Anklajev. Sledeći naš borac je Krsto Bukumirić, inače je brat od Stefana Bukumirića, 24 godine ima, takođe Mozart MMA akademija, kategorija do 77 kg, protivnik Oleg Zinojev. Aleksandar Ilić, Mozart MMA akademija, novo ime na našoj MMA sceni, nijedna profesionalna borba do sada, 25 godina ima, kategorija do 84 kg, borit će se sa Eldar Atajević. Vaso Psihopata Bakočević, jedan od naših najpopularnijih, ako ne i najpopularniji borac, do 70 kg iz Risna, Crna Gora, borit će se večera sa Ivanom Kazačenkom iz Moskve. Darko Stošić, takođe Mozart MMA akademija klub iz Beograda, teška kategorija, težak je 99 kg, sa Rizvanom Kunijevim se bori. Milan Žerjal! I prvi meč pred glavni co-main event, Milan Žerjal, Beograd, Srbija, 24 godine, do 70 kg. Protivnik Aleksej Ganenko. Meč za Tesla FC pojas. Superboj. Bojan Veli Veličković. I glavni večeri Bojan Veličković, 25 godina, American Top Team, do 77 kg. Meč za prvu titulu
TCF-a protiv Nikolaja Aleksahira. Dakle, videli smo kompletan fight card. Biće 10 fenomenalnih borbi. Format 3 puta 5 minuta, svih 10 borbi i naravno, kao što kaže pesma Generacije 5, najjači zaista samo opstaju u oktagonu. Najjači ostaju, nikada se ne daju. Najjači samo veruju u zakon pobede. Najjači ostaju, nikada se ne daju. Svima prkose, najjači ostaju, nikada se ne daju. Najjači samo veruju u zakon pobede. Prijatno večer iz borbe, Generacija 5 vas pozdravlja.